Subota, 11.7.2020. Nalazimo se na području Nacionalnog parka Sutjeska. Tačnije, ovo mjesto zove se Dragoš sedlo. Nalazimo se na Vidikovcu, više najveće prašume u Europi. To je Peručica sa jednim prelijepim pogledom na vodopad Skakavac. Oko nas je Maglić, Zelengora, Volijak. Tako, prelijepo, predivno mjesto. Ovo ćemo se zadržati 15-20 minuta i nastavljamo dalje put prema našem današnjem cilju, a to je najveći vrh Bosne i Hercegovine, vrh Maglić. Dobar dan Raja, Mustafa Stupac iz Piki Hikersa. Danas opet imamo zadovoljstvo da nas vodi ova legenda BH planinarstva, Mustafa Mujo Čitahija. Sada se nalazimo na Dragoš sedlu, znači na putu u predjelu Nacionalnog parka Sutjeska, na putu od Jentišta prema Magliću. Momentalno nalazimo se na 1280 metara nadmorske visine. Ovo je jedna raskrsnica. Znači za Vidikovac, za pogled prema Peručici, jedan najveća prašuma u Europi, jedan predivan vodopad Skok, i dalje put nastavlja prema Prijevoru, prema Magliću, prema Trnovačkom jezeru, prema Trnovačkom Durmitoru, prema Volujku, prema Trzavki, prema Bioću i tako to. Danas naša ekipa ide na najveći vrh Bosne i Hercegovine, Maglić, 2386 metara. Imamo tu prijatelje iz Posušja koji će sa nama popeti vrh. Nadam se lijepom druženju. Oprema, napije vode i nastavljamo dalje. Pauza obično zavisi od terena, zavisi od vremenskih uslova, zavisi od sastava grupe, kakva je, jel? Znači to vodič odredi gdje odmarati, kako odmarati, na koji način ići. A u današnjoj situaciji, Anisa vodič, i kako ona kaže, tako će biti. Jel sad predah ili je... Anisa, pitan. Učesnik.
Stanka. A stanka? Od 5 minuta, jel? Ja sam spustio rusak, umorni smo bili, teški su rusakovi. I legao sam, znači, na svoj rusak. A više mene je moj kompanjon bio i skinuo je gojzerice i njegove su noge bile meni na ramenu ovdje. I on je par puta mene tabanima gurnuo, ja sam se okrenuo, vidim spava i nećete ga dira. On je samo vrisnuo, aj. I podigao je nogu, poskoka mene ovdje dira. Znači, eto, tu je meni za vratom bio. Meni je za vratom bio. Ili se izvlačio iz mog rusaka, ili ispod rusaka. Da. Eto onda... Nije te. Njega je ujeo za najbolje mjesto, pod navodnim znacima, ujeo ga za veliki nožni prst. Znači najdalji od srca. Ali je strahovito mu puno ubrizgo otrova. Ubrizgo mu je puno otrova da je za par minuta već dobio šarenulo. I dobio je šok. Morali smo mu usta na jezik hvatiti. Za 2 sata smo ga do bolnice transportovali. Ma ja šta je vrisko. Za 2 sata smo ga... A kad je Karim što onda... Već mu je pritisak bio na dnu. Jedno u Beogradu ne postoji davanje seruma, nosenje seruma i to. To su sam bajke. To su, razumijete, iz kojeg razloga se taj serum, znači nikakve injekcije, nikako zarazivanje, nikako isisavanje. Znači što prije ako je moguće manje kretanje i što prije do bolnice. Iz kojeg razloga? Ne serum. Kaže da preko 50% zmija otrovnica. Po našim slučaju, našim prostorom, poskok i šarka, pogotovo stare zmije, imaju suhi ugriz. Nema to. Ne ubaciti otrov, samo te štedite zbog hrane i tako je. Puno mlada je opasnija, ona pusti sve. Tako je. I znači taj suhi ujed. I sada ko koristi taj serum, davanje seruma je ubistvo. Jeste. Današnji uspon na vrh Maglića izvest ćemo sa Lokva Dernečište, znači mjesta odakle počinje staza koja ima ime Poštarev put. Ovu stazu je konstruisao pokojni Drago Bozija sa ljudima
koji su radili u PTT-u 1976. godine, mislim, i tako da je i ova staza dobila ime Poštare put. Znači, idemo na vrh Maglića, planiramo izvršiti uspon u roku od 3 do 4 sata. Ekipa od 10 članova je spremna i nadamo se da ćemo danas to uspješno izvršiti. Lijeva noga. Vidi. Bravo. Vidi. Hajde sad ono urađi. Pokazao. Stavi stol tu stavi. Daj mi desnu. Puštaj. Neće se klizati. Samo se čuvaj za sad. Neće se klizati sigurno. Ajde moraš, evo ovdje, evo vidiš ovdje. Evo ovdje. Moraš ovdje negdje stati pa onda ovdje. Slobodno moraš ti čuvat nogu. Ne možeš tamo ići. Zato što nije osigurano maje. Šta znači konfiguracija terena? Znači bosansko-hercegovački Maglić i nekim čudom 2 metra viši crnogorski Maglić. Nevjerojatno. A iza nas je tamo Volujak. Znači, Volujak. Tako je. Sad greben sjeverna lica, dole greben ravno, dole što se vidi, dole ovdje. Okay. I onda ovako. Okay. Ja. I onda sa lijeva na desno idu padlji, znači vrhovi na padlji, prema
Veliki Oštrikovac i Velika Vlasulja. I Velika Vlasulja. A koji je naziv ove ovdje? Znači, Maglička vrata, jel? Maglička vrata. Znači, imamo Hajdučka vrata. Imamo Hajdučka vrata na Čvrsnici, koja je itekako lijepa, ali malo Raje zna. Malo Raje zna za ova Maglička vrata. Ova su malo srcolika. Srcolika, da. I nedostupnija od Hajdučke, definitivno. Definitivno. Ali su vrlo zanimljiva. Da. Da je ovdje granica, Ovdje granica, jeste. znači ovdje oznaka, Tako je. tu granica između Bosne, Hercegovine i Crne Gore. Znači ti si trenutno u BiH, evo ga, a mi smo... Iz Crne Gore. A mi smo trenutno u Crnoj Gori. Čekaj, pozdravljaju se na granici, pozdrav iz BiH. Vidimo se. Što znači, evo vidite kamenje ovdje, Crnogorski Maglić, malo vamo, BiH, Maglić. Son of Ecuador, Kausaita Karai, Tigramushama, Impio Tavalo.